so there's you I go to company to so with I. Tahun ini kita so the wonderful grace of Jesus 140 in love. Stream by Jesus as apa kosong. Kemana gue na? Nara kita ikut kosong kau. Stream by Jesus as Ulau ni ku Jisu zai tai akhang ni kai lo din so. Himno semua menai thai 135
and can it be that again I could become oleh satu bapak memang pada sini chief sinners I could become Yesus thay lau di so karena ini orang itu lalu bertanya orang itu pun sesuatuเราหลงตัวพอดีมีองค์ตัวสเตนขอสังเกตหายไปนักคล้ายเราหลงตัวให้กลายลุมไปกลายไปแต่ท่านไม่กระนั้นท่านเลี้ยงไม่บ้างก็ไม่ได้ติงกลมของเราเว้นนั่นเองนะมุกนี่ไงไม่ก็ไปตัวเราต้องกระลุมไปกลายก็สิเก็บนะสลบไม่พอแต่พอไม่บ้าไม่ได้ถ้าไม่สนุกคนหนึ่งคนไหนที่กี่เราต้องเส้นที่ต้องตอนได้แต่เรามาตัดใจตอนนั้นเนี่ยแต่ตัวเราแต่เท้าหนักเราทั้งในประตูองค์แท้ดูอะไรเนี่ยการสอนว่าไม่ต้องไม่ต้องรายสั่งอันนี้ดิ้งตะโคอันนี้เราเขาสมลองกันอันนี้ผมดิ้งกระต่ายตะโคถึงจะเป็นเทรนนิ่งเราไม่ต้องเห็นได้หมดพอกระสิงแพลตฟอร์มแบบกระซับ508ลิงก์เราก็ประมาณเขาในแค่ขั้นสุดนะจะเรียนคุลิงไปแสงสันสายลิงก์ก็ส่วนเราก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ni suara bangko bukan kena. Nah, ni orang ni tak tiu thang suara bangko, pai penguk nak 501 ko. Wang kita ni sorry bukan kami tengah lalu hai. Pumsa ni na so. Nah, kami tengah pantikan hai ko. Pandu na bangko pa. Ni kata tiu suara bangko. Pumsa ai kati na so problem itu baru. quý thầy là say vùng đồng của những người đi lại vùng đồng nó sẽ có đào thằng sự là thứ điều tầng mà thằng tụi bên những người khó thì lo nặng tinh thao nặng có tức của cái tinh thao là cái tinh thao là phải bắt tay execute và anh nhận 490 more about Jesus Jisulam ai kan jadi kan dunia takat ni bukan ada tinh thao là sống 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 Still
I respond to my pastors, RTS members local church members. May wait at Christos to underway to the writing house on the limit on it. Time of once a week, meeting service to uncover. Zala Hamduna, Ning Launa Bamikam, that's one way to the RTS program committee members who went at the Nigama, 20 way to the writing on the limit Kagan Hini that Abamizan Quina, Anu, aside things into worship the Hini. Takai di hot na hai kuma ningke kuma takai mo me ho khao ai kuma program tung tuan dai kuma highlights lo ni ye tung program se ni kuma sin bang mai thai kuma se ni ai kuma sanda wa da ni tung the kuma mi tung service tung tuan khao time upon se ni ai de na ba me re na kuma mi tung tuan he zai lo ni the pane ani kham week mi tung na keng kuma mo ni mi tai ani reso from my professor Joy John Rongmei ani khang vai sami long he me ko worship them tani ko thon pu long ni ye me ko ta ta ni wai bina sai chui na sai na
zai sui na zai na ba mi kham da kani wai de ni kuma chon ko lo ni the kuma ka opening song he du kuma ani me ko da ani worship team na zai lo me fu da ni swan sam lo kan the kuma opening prayer from lan pa mi kum ran sui kai ani resapong sumai pastor ka sui di kan mai sampang that church ka mai bina tung pastor bina mi tung lan pa mi tung ran sui ka lo ni kum kan ni thai special number hai na ye special song hai na ye ani wai resapong sumai pastor nam son dai bon mai ka mai bina ani kham nu bai mi lu kum bong lo ni mi ta loi da kan ni thai information hour hai na ye local church where bambani hamage thai RTS from zathang where bambani the thai lo ni mi to any information nai thai mi tum ban thai long thai information gam the right any thai special song by mi lo khat hek manai da ba me mi tai ani boy ren sian mai mi jian thai na ka mai long mai TBC ka mai bin ni manu ai mi lo da me wait kham ngom da ba ni mi ta loi ka ni thai short speech dui mi tung lat sa hai nai na ba me mi hai ani roi so pong su mai ko sa zen chui mai ka mai president RTS ka mai bin la ma ni short speech la loi ka ni thai bible reading hi mai ye kuma mi tai ani ring zen mai miss chu sang ni Rongmei 3 that the church ka mai rena mai goi da kham mai goi da kin su na kuma bible hai all of ni bible reading the loi ka ni thai my message speaker rena ka na da ni the kum ka ni thai closing hymn suan sa pa na loi mi tum raswai ani mai goi da mass spoken prayer ya la na raswai nim lo mi tai ani wai wai so kwang su bi rak mai reverend khamyang riak mai agape baptist church ka mai rena wong kham mi tum message swai la thai ani tum don hai loi mi su kum the ai kumanta hai opening prayer ani tum don hai mathang su na ai na ta kai kham ani tum ni response me pastor ka sui di kan mai ka mai na wong na lan pa mi tum na su this way la kham wa jang me tum ta ngoài là mình thấy thầy tình sang giang mình có mày xuyên giao dương tại câu làm bì mày đi qua ở say tụi mình cũng cái bên khai tổng giao dương hoàn rồi mà nhiều quầy nó không thì đâu có thế cái đài là nhiều mày Theological Society khá đi mình có đặt tập hai nó có mày xong một có mày sebuah nungguai, pasal nungguai, sang saya ini baik, sangat dibuat. Lakuan karena kebutuhan mereka, kemudian konsumen kita makan, konsumen ini nak tahu. Bukan tong tadi kini kesehatan penting. Bagaimana ini? Bagaimana kita lawan kita ini? Kita saya tuntuan lain ini pakai lokal, belum kau, boleh datang saya tuntuan kau. Tak kena untuk zaujien bang kau ni pun kedua dalena. Đặt khâu, anh em tổng giáo viên phải bảo khâu, xong các phạm khai các phạm tổng đặt cộng này dùng thế, anh em không thì lâu mới tổng tầm gai thì đặt của nó là này, gần quấy nó có con số thế, dài là bao nhiêu cao lên đó, anh em tổng program của giáo huấn này cái chuyện khác có quay này để làm cái giáo bao lên đó, nông thôn công an thân để nó có tiêu lâu mới tổng bao không, những sản xuất được quay này, rồi còn lên nắm ninh với không, nắm với chân với không, sao còn nắm điều khoản, rồi còn lên nắm suy em bằng cần sự thọ cái đại sự ra sự là gồm mấyคนนี้เราบอกเล่นตรงติงกายไม่เราบอกไม่แต่ตรงนิ่งติงตรงนั้นตรงคุ้มตันกระแซวนะสับปั้นกันเข้าอันนี้สุดเราเป็นคนรวยเข้าในตรงตะเล็งตรงกายไม่ก็ต้องนัดตัวละแกงไปที่สุดเราเป็นไทยเป็นกายไทยก็เขามีตรงคุ้มตันกายแต่ที่เราด้วยก็ต้องด้วยความในไทยที่ตรงตัวรวยนั้นบางก็สิเราไทยเข้าบางคนรวยเงินบางคนบางดวงเขาไปด้วยฟังอันนี้บางคนเขาไปลำตรงแม่กันนั้นการสลบทำกันสลบโอ้แต่วัยนั้นผมต้องไปเอาน้ำปรีไม่กว้างสิจะจำเขาต้นคงจะได้ยังอาเมนร้านป้าดิฉันมาสวยช่วยนี่สวยแล้วมาประมาณตอนพวกนี้ตรงตัวนี้มาทั้งวันแต่ไปเป็นเท่ดีแต่มาเป็นมาเท่แต่ให้ special song หน่อยมานี่มันสอบวงสมัย pastor นำส่งได้ก่อนไหมแล้วก็ Baptist church ก็ไม่ได้ดูนะนี่คุณลูกไปมันได้
wang suala te khang kan tilam tong the ai đi theo họ đầu sáng về là sau đó các con đấy nếu service rồi cái này thì thay atom group one ta one three là body khang mà thay là swap cái tông này nếu thôn nó football group nên dạng cái này Messi cái này Ronaldo cái đó này thế dạng cái này football team selection này cũng mà nói thế group one này mà bằng tiền đó thì cũng sao làm thế Pai na phone tuan itu, saya luar RTS 21st tak itu conference committee rena. So memang ada Thailand tanggung solawat tu mana bang, banyak ngaji untungnya. Kami kita pai na phone tu teh, mai solam ni melu pai, jenai ada response mai. Ni dong pasar tori rena keham melu pai melu pai. Mana ni RGM rena solam kau kabai ni pun luar selection lah, solam melu pai. Mai ni keham harga tu. Kuma kamai ke hawa bang lo da ani ke hawa da tong hai kuma ai sonim lo hai in the garden na hymn number 496 kuma nai puni the kuma mi tong lo hai ni ko English thai ni nai the ro ma thai ni nai the an ja na English verse pat ka ma sola ma ni ko la ka ma verse ka na kuma son din da to the
voice is so sweet, the birds casted singing, and the melody that He gave to me within my heart is and He walks with me and talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we take the Mother has ever known. The Mother has ever local church members บางมาทั้งสนับประลุงวงเราก็มีตะเฮามีการเขาไม่เรื่องนี้เข้าไปในขณะเรามีนายให้ก็มาอันนี้ฟังลูกไหว้ไม่รู้ส่วนช่วยนะส่วนเราบ้างไหมพาสเตอร์คนนี้เราบอกไม่น่าเสียงเลยนะที่เรามีสุดเดียวคนไกลเราไกลไหมคันนี้รู้ก็บอกไกลไหมนะเราหวังจะทุกวันนะส่วนช่วยนะส่วนเราบ้างมีคนก็งั้นมาชวนกูเว้ยคันนี้นั่งตรงรู้ก็บอกไกลไม่ตัวเองนะคนไกลไม่ตัวเองนะกิ่งเรานะบ้างไม่ไว้ตรงนี้เท่าพวกไอ้ตรงนี้บ้างนะบ้างไม่เงินแต่สุ่มเราไม่รู้คันนี้พูดได้คุ้มนะบ้างไม่ตาสุ่มเราไม่รู้ให้เนี่ยรักนะในตานะบ้างไม่เงินตรงนี้ที่นั่นในตาบุเราไม่สุขนี้เท่ตรงนี้ลงมาเท่ส่วนสุยนะส่วนเรานะบ้างไม่รู้เขาคันนี้กิ่งสุยนะกิ่งเรานะบ้างไม่ค่อยนะรู้เขาเราบ้างไม่นะเสียงไหนนะที่เราไม่สุดที่ว่าตรงนี้นะสาวเราได้เรื่องนี้ตรงเท่ลาดวันไทยบายบายบางนี้หนูแท้กันแต่แม่น้องก็แปะให้เลยนะว่างไม่นึกคำแล้ววันเห็นบายใหม่บางนี้หนูแท้ก็บางคนสินี่เกี่ยนต่อซุยนะเกี่ยนต่อลำคำกิ้งซุยนะกิ้งเราพิทอตรงนี้แต่สาวเราได้นี่มีตรงนี้ก็นะเราไทยinformation hour หน่อยเนี่ย local church ไปขึ้นระดับนี้มาเวทไทยอันนี้ RTS Rongmei Theological Society ไปขึ้นระดับนี้ที่ไทยเรานี่มีตรงนายไทยกันเราไหม外面是光，外长东风公子，外面是光，公的，外天，เราเสียแล้วนะสายนี้อันนี้ไว้ก็ทำไงให้เราต่อในความเทคือในมีที่ตรงในความเทให้กุ้งเนาะให้ที่ปอยมาคนนี้ information สารนี้ทวนฟุตบอลของเดนี่ทีมแคปเทนก็ได้นะก็ต้องทีมก็ได้เลสเจ้าสุดท้ายพอลูกตีไม่ไหวเดนี่ก็ได้เรนส์สุดท้ายไปให้สำหรับตรงเท่เนี่ยสถานีสักหน่อยเดนี่ตัวนั้นเท่ให้ก็เป็นอันนี้ไว้ตรงเรากายตรงไตนี่ก็ใช้ที่นักไล่กินให้ได้ความสโลว์ใครอยู่เรารู้ส่วนว่าต้องของใครบางส่วนนั้นมีใส่ส่วนเทียมดีแค่นี้กุมที่หนาก่อนสโลมใครเขาเห็นว่าเท่ๆเราเข้าเหมือนแจ้งมันแต่นี่อาการแต่จะเสียตัวเท่มีแต่ที่มีถ่ายเราท้อมาทวนนี่ของสโลมใครเขาแกงใบได้แบบนี้ถ่ายเราท้อตัวนี้สมัยนี้จริงแท้แล้วก็ที่มีไปกวยมาทั้งก็มานาเห็นสั่นกันเลยวันตรงแท้แล้วก็มาใส่ให้นี้นี่เสียนใหม่ไว้ก็ลุกใจเล่าทางรู้ส่วนเล่าทางตะบุษเล่าทางปริยาเล่าทางสารนะเฮ้โหทุกข์อะไรนะส่วนเราไม่ไหวได้ใส่
biu tong kai pa ma ge de ni kan ni goi ning taw ba RTS tong conference ta ko mai ne sin lo di ye ning taw bang ba de ko ti pa ko to nge he ko ma ani wo tong jen mai advisory board za ka ta ko mana kan ni ko ti la lo ai ka sang ko pa ta pa la lo rai me ko ani wo goi de jen mai u sun sui mai miss jen thai na ka mai Rongmei TVC mai pa lo sai sun sui de ka thuan mai so dai ti ni nó cũng mà thắng của tôi là cũng là đây moderator sự 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 lo mà nhỉ anh em tôi Miss thân suy lưu gang máy evangelist cũng là mà tham của những dòng vàng này có kháng hay những lúc xuân suy thế này khát đây khát đấy như vậy khát lúc ai mà sao lo mà thế như tổng Miss Fiona Rongmei founder Kids Ministry cũng là asai cái số thức không hay không asai cái moderator số đi máy số lo có máy nè số này ba máy Miss Sun Thai Lu Pan Mai Youth Counselor Bethel Baptist Church cũng mà bài như vậy nè cái gì mà họ tính là không biết là họ làm thế nhưng mà tao thì bao nhiêu không nào vậy mà thuận nó trái mày thì đi thế cũng mà mình thì thay đổi như thế hay cũng mà local church request quan trọng nè mấy cái này là vấn đề à thuận nó cái cái local church mà nè cái của singer quan hệ như vậy ta chắc sao mà đúng cái này thì mà nè cũng là mấy cái xuân như vậy thì tanda ma orang ramsi kalau ni hai hai ko mo so ni mo lu la so so ni ki so la da ma ma de ke sa ni kan thai kan ko cho nên cũng thế cái cái này mình cũng làm thầy cũng mà bảo là còn thế cũng mà tàu hàngนี้ก็เลยตั้งนานก็มานึกว่ามีอยู่ที่ไหนนะบ่แม่มามิสเจียนถอยหน้าก็ไม่ก็ไม่เป็นอะไรก็วันน้องเราไม่สู้Dalam này chính bằng nhiều đồng và các đồng rì bao rồi đã nhiều thằng là thằng khát thì lâu cái đấy hay như thô năng nhiều các bé khán đi năng ra nó bom kháng nhiều cái giọng này cái là thằng này người ta nói nó trong văn tỷเขาgiáo cây của họ hay cái giọng bom khoan cái răng ấy thì kia tuần xuân để dụ máy thì kia sẽ hay được quảng hùng khẩu tuần xuân này ngoài tại cũng quảng là cái tuần diên mai khẳng đi cái tuần giao diên tuần tùy buộc khẩu ai cái liệm thúc nặng liệm ai như thế thì là sao như thế sinking deep to my nose đó như thế Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am warm by her.
When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you, I found shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake. Drawing close, stirred by the rays, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake. Drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Như vậy là ta không có thể. Vậy nó có thuận của ấy, rồi bọn hiện tại mà số điệu lưu hay mấy quậy nơi này cả hào ấy, allow ni gần thảo ni cả hào ấy, lưu cả hào mà mày thôi, rịnh mà mày ở hà đê thì nó mà sạc đâu ấy, làm thôi, mấy quậy nơi này là allow ni gần thảo ni, lưu hay mấy quậy nơi này cả hào mà mày, hay cũng mà asai dinh băng hay ni, anh dùng mấy quậy nơi này là đông ninh không cả hào là tari na ba mày ta. Khuôn gai có gai có mày nè, có khuôn gai mày cũng có gai mày rồi nè, thì kim nó bẩn thề thì mày thấy cái mà đúng rồi nhé. Số lòng nó bao mày bùi rú con đi rau bẩn mày nè, xuyên gai nè chỉ lòng mày sưu điêu, vòng đó mày gan con đi ta bị bằng khảo, xuân ta bị bằng khảo, rau bẩn hình thì đai ra nè, đam lo mày bùi rau bẩn hình thì đai ra nè, xuân đó mày bùi sưu thô thì mày thấy cái mà cái gì nó đan đi mày đúng thế, mà ta mà tháng còn hai zian hai lợi đó là này là cái mấy ta short speech này ấy cũng mà nhiều người sẽ không sử dụng có sao diễn chuyện mình có mấy president of RTS cái này là vâng là mình sử dụng thôi. When the guy is in, I name call Thun Colonia, name is anyway to speaker the Thun Colonia we extend our deepest gratitude to Professor Joy John. We appreciate the long hours you spent traveling to be here. Thank you for sharing powerful, transformative word of God. Your lecture challenged, inspired, and deeply blessed our members. I think I will integrate some of your resources even in my teaching. Thank you very much, sir. Thank you for sacrificing your precious time away from home. And we also honor your family.
supporting your ministry towards RTS. May God bless you. The boy lad sa kasuli ito na kanalong tong the lad he sa thai marap na community along ning kao anyway tuang members nung kao gang rap rap the mai dai ning bam mai share sa lo the arana tung ning bam ko ritu gai receive ito makina scripture ko ina kumna katina along ning kao kumna bam mai ko ina ko share sa lo ni pe tung the ka dai sina RDS members ko ina ka mấy bạn nói Bible giáo sản không Philippians chapter 2 verse 5 or 11 and sharing cũng là exhortation cũng là tin là cũng là sao như thế verse 1 của từ là ba cái không English trong Bible cũng là ba đâu cũng thế therefore if there is any encouragement in Christ, any comfort provided by love, any fellowship in the Spirit, any affection or mercy, complete my joy and be of the same mind. By having the same love, being unified in spirit and having one purpose, instead of being motivated by selfish ambition or vanity, each of you should, in humility, be moved to treat one another as more important than yourself. Each of you should be concerned not only about your own interest, but about the interest of others as well. Hôm nay share sự lâu nín trong lại bằng lại imitate Christ. Anyway, nín tàu đồng lại thốt liên lại khát thế thế nào. Còn mình nín anyway trong ministry họ imitate Christ. Rồi liên là đâu là imitate Christ in selflessness. Verse 1 là sa nay ngàn giáo đó không? Ông say you should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had, who though he existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied himself by taking on the form of a slave, by looking like other men, and by sharing in human nature. Xuân Sàng Phang Gai na chú dẹn là lục ministry của Tán Sàng Phang từ cái sai của Jesus Christ luôn anyway lại rồi mấy cái tụi bay thiệt cái ra nó tự thúc là nín mong này nó tự thông xuống tăng khát ta cũng là nín mà sắm bạc bằng sao cái như thế mấy cái này thay ông nói Kevin Ben User được của công sản pride does not listen, it knows. Ông sai. Ông là anyway, gang so my gắn cái này, số cái sao luôn đây. Anyway, lại đôi cả. This unity là anyway the burden is what ông. Số cái sao là niệm cái này. Ra quang, so na ba mấy cái man sai luôn, quang cái này. Anyway, lại đôi câu này cũng sao như thế. Samai my number 2 verse 8 of that. Imitate Christ in humility and obedience. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So Christa don't look behind. Niệm cảnh mình học, let you mình học như vậy, lại đổi như này thay. Công nè, thay năng nặng này let you nào, don't look away không sai. Mấy tổng point hỏi tên là không sao như thế. Ministry had pleasure comes from đây. Anyway, mấy tổng làm có misunderstanding này là okay. Tâm lúc đại khang ni cả gai mình thảo cái gai sang gai mình có lòng có comfort có lòng cả mấy càng tăng sắc có mê được có một cái thay vậy. Hôm nay anyway niệm này là nằm mất nhiều là nằm số cái sắc nó cross point thay lại tay cả. Không sai John chapter 16 verse 33 I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble.
Kami ki kumay na masuk nga mi tilom hai, but take heart, I have overcome the world. Problem ta ni la expect ro ni mizate ministry ko. Kami ki thuk mai thok kata loina katung phai ka soin ta mi thuk mai ta ko sa ni te passage ba ba ni nai ki sa la ke last point ha imitate Christ in exaltation, verse 9 to 11. As a result, God highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Zai cao lo mai ani wai ti dai lo mai ti ra go na ni wai ra na ra na ra ti na sim thai liam sem sem lo mai sa ta ni su lak ni na khong nge da ko man nge zai cao lo ni mi to ra go zai cao lo hong dai ta mi dai khom niang mai khau ko ma share su lo ko tong the sa tham ge ko mai ge king sui ne king lo ba mai ru khau ra wa tong siam wo mai ti lo ma su ko ni to tong te Tuan kuwe zakane ni khang ki nai rak mai tu na kem ka tu chui na ka ti lo mai khang ta kama mathang khao. Now we have Bible reading. May I call upon Miss Rongmei to come forward and read the Holy Scriptures. Mai wai na rina jal sam king sam no khana Efesia mai padai to ru padai khana ru churuk nan Efesia mai padai to ru padai khana churuk nan Ephesians chapter 4 verses 14 to 16. Ko bu khao kani rau roi mai nun ta in chu mak mai khao zain biang rau tat bam mai kuat mai nun tuang la dim ri dui kamuat Wan si kum kaniu ta humpat hungkut tat bamai alaw nung kup mai tai aniu sudat na khangi mi phan tai insian na inchuk mai lat sana aniu kalam kata na khaw kapi su mai krista khaw dai thau khangi kapum nanu goi tai kapi krista khaw in suk alam no na nanu kathui kathau tan na kapum dai thau khang insian mai pan wi ka siam thau khang chu lo thai lo mi thui ko tu su hiam na mi si amen. Pa sui na pa la na ba mi ru khao ni king no na na ba mai mi wai na ru khao ra ba mai na siam mai na chilang mi su dia in ta ma tho ni mi wai na by some hiking some of it is my great honor to invite our speaker to come forward and deliver the word of God. Sir, you may come and take your time. Good evening and praise the Lord. I'm a thing saying, when I had to type, that was saying that was somewhere. So how many of you don't follow English? Nếu English super là khách thì mình làm bạn giải thả rồi. English super là khách thì mình làm bạn giải thả rồi. Okay. So the translation will make sense now. Yeah. My name is John Rongmei. Giảng này John Rongmei.
That's why I'm wearing this Rongmei coat. แจ้งคณะสายเหตุไม่ถึงสเก็ตให้พี่ร้องเป็นคนแท้ I'm so excited to be here at this Emmanuel Baptist Church. เรามันมาแบบ Church ก็ไอ้สายผมว่ามันไปไม่หาทางไหนเลย I'm very pleased to have our pastor and the assistant pastor alongside me. นี่ตัว pastor ให้สปอนเซอร์นี่เป็น assistant pastor คนนี้ก็บ่อยนะ And I've been enjoying your terrific song, music. It's just amazing. อันนี้ตัวรู้ว่าเนี่ยก็บ่อยไอ้เก่งนานๆนานๆไอ้น่ะก็ไม่ต้อง Yeah, I'm also a natural musician with a flat feet and a sharp tongue. ไอ้นี่ก็มาควบร้องดูรักสดๆที่ขอไปนะครับ interest ไอ้ผมมาได้ And I'm so, thankful to the RTS group who have organized this conference here. นี่ตัว RTS ตัวรู้আমি তোสกอยorganize เราไม่รู้ก็บ่อยแต่นี่ทุนก็บ่อย And that's where you can rekindle your theological convictions. แม่นานนี่ตัว theology เราต้องรักษาไม่คงนี่ตัวที่นั่นสูงเท่าเราครับที่กติวเท่าเราครับ And thank you so much for choosing this passage, chapter 4, verse 15, where it says, we have to speak truth in love. ที่สิ่งมีปัจจัยตรงนู้นตรงนู้นคนนั้นเดียวซุ่มไปตรงนั้นเสียงนะสานนั้นเราไม่ตรงนี้ก็ต้องไม่เห็นไปนั่นก็ไง And I've observed that people who came from various parts of Tamanglong and Manipur, and some from Assam, and I don't know how many are from Nagaland, all the Rongmei people, staying together for 3 days, enjoying their fellowship and strengthening their bond, and enjoying the presence of one another and enjoying the presence of God Himself. It's very exciting. ทำไมร้องคนนั้นซ้ำคนนั้นฟ้าคนนั้นบุญวางคนนั้นกับบังบายคนนั้นนักเล่นก็ต้องไงไปถ่ายรำแค่ไม่ตะเกียบรถไม่ตันปีตันปูนั้นสนามบอลสมัยนี้เว้ยคนกระโดดนั่นนะในล้านนะกระริวนะกระทายซ้ำนะเราไม่เห็นกับไปนั่นเอง I know the schedule is very tight. นี่ตรงกับการให้ไปนะครับตินซีมันไม่ถึงไหนไหม Well, this morning we had 2 sessions, 1.5 and 1.5. ใส่เราถวดให้เนี่ยเซสเซนกันในปนะผมคันมาคลายเซสเซนกันในแล้ว And the RTS members were very busy in the afternoon. ก็มากำลังติดซูมแต่ RTS members นี่เว้ยตอนติดทั้งนั้นเราไม่ได้ติดไหนแท้ Hardly they could go home and get fresh and come back again. กายหันตะละนาปวดทันเป็นตัวตะละนาหิ้งตัวนี้เป็นกันกันก็เดียวแต่หกปัตตามาให้ And again from 6 o'clock they have another session. นับผมสรุปคนนั้นติดสิ่งผมสรุปคนนั้นเซสเซนใครเขาวันแท้ So it's possible for people to fall asleep. ทุกที่ไปทออันแสนก็จิตดีนะตั้งแต่บางยูรับ Because you all know sometimes we might look tired. เดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวเป็นเราในตรงรุ่นแต่เรียนไปครับ I'm reminded of a pastor who was traveling all night on Saturday. แต่นะครับพาสเตอร์นัดจิงบ้าครับกินซุปแต่ไม่ต้องปริภาพ He couldn't sleep really well on Saturday night. ไม่ต้องทานซ้ำจิงบ้าแต่พาสเตอร์ได้จิบจุยกันจิลองมาให้ He came to the church on Sunday morning สันเดย์เราถอยประกายพวกเราให้ and he told his people, คุณนักแต่ตัวมันใช้ในพวกเอกสาร I'm so tired. คุณในวันนี้พวก I was traveling the whole night. จิงบ้าแต่ไอ้กินซุปได้ I feel like yawning. I couldn't sleep. Last night I dropped. ไอ้กินผักเลยจิงบ้าจิงดีแค่ Maybe I will sit down and speak. ก็เป็นสิ่งที่ถูกใจในตัวเราก็ที่ได้ And people said, อันนี้พวกเอกสารแท้ we are also tired. อันนี้เรื่องราวที่แท้ We will lie down and listen. อันนี้เรื่องเลี้ยงไข่กันกินกันแท้ I know you all look tired, but you are not too tired to sleep, I guess. อันนี้เรื่องราวที่เป็นไทยที่จิตดีนั้นเป็นราวสักเรื่องราวของเราแต่ I like to expound this particular phrase that appears in the book of Ephesians, chapter 4, verse 15. Speak the truth in love. อีพีซีเป็นปัจจัยตรงรู้นะผมรู้ว่าเราไม่ต้องรับปากของใครไอ้นั่นก็ทุกนายนะไอ้นี่คือเว้ยเขาเรียนนั่นส่งไปตรงรับให้ซ้ำได้โอ้ตัวไปตรงนู้นของใครเรา There ไม่ are ท two concepts there. ำเขาให้คอนเซ็ปต์กันไหนไหน Speaking truth, ส่งไปละซ้ำไหม speaking love. เรียนไปละซ้ำไหม That's a strange combination, isn't it? เขาให้กระดาษไปตรงคอไอ้ไม่ตรงกันไหนให้เราเกิด Because sometimes truth can be hurtful. ก็ได้แสงก็ต้องลัดเล็งสายถ่ายด้วยคำกระพิวเวลาไกล Imagine a doctor is checking a patient, บางคนเราจะเข้าด็อกเตอร์คารานาสนุกดี and the patient has already got cancer. It's a 4th stage, now with the cancer stage ปัจจัยเป็นเหตุ and doctor knows that he is going to die in a week or 2. ด็อกเตอร์นะก็ทำต่อข้างในนุ่มวิปุยให้ไทยประเทศวิปุยไทยประเทศ That's the last stage of his life. คำเดียวไม่ตรงบันดีตรงสเตจที่เทศไม่ไทยครับ No, that is truth. นี่ให้กำเนิดเองสุดที่เทศ But how do we say it? ให้เด็กตะกุกมาสอนเราต่อ You can just call the patient and say, เจ้ามันก็มันได้สอนเอาไว้ you're going to die. นำไทยประเทศ That is truth, เองสุดที่ขนาด but it's going to be very painful, isn't it? ไม่ได้แม่สอนแต่คำต้องไปนักบิว So how do you speak the truth in love?
tất cũng là sốc cái nam hải riêng là sau đó So we have to look at the dynamics of speech, and we have to look at the dynamics of truth, and we have to look at the dynamics of love. câu hai so đi về tuồng cần luôn cần đi giúp về tuồng luôn cần đi câu hai riêng về tuồng luôn không nhiều hay một All these three elements are important. hay tuồng cần làm cần thục hay phải nó cần thục đi hay And this is coming from the book of Ephesians. si hai Ephesi về buku là bắt tuồng Maybe knowing a little bit about the book will give us more clarity on the verse. Ephesi về tuồng làm qua asak về tuồng buku làm qua thay khắc hay tuồng hiểuว่าไม่ต้องบอกให้ The book of Ephesians is written by Apostle Paul. Ephesi về buku hai Paul rồi hiểu tuồng ấy We believe that Paul has written 13 or 14 epistles. Paul rồi na kamay rin na city runa ta thom ra te runa patay Bible ko hilaw I said 14 depending on the book of Hebrews. Hebrew niya Paul rin hitung ko na te runa patay patay And after his first missionary journey, kamay rin na missionary sang kamray bitat tatang pumigan ko he wrote one book. kamay rin na book hapite After second missionary journey, second ni tung sang wa tatat tali kanay na tatang ko ni 2 books. book kanay hite After third missionary journey, kamay missionary sang kam ko bitat tatang ko how many books? book su After the first missionary journey, 1 book. Second missionary journey, 2 books. So third missionary journey, Mai bị cái missionary sang kam tang da book hapite kanay mi tang kanay hite tang ka thok tang do su hi kun ji bo yeah, you're almost there. 3 books, yeah. book ka thok hite And then you read the book of Acts chapter 28. Kamay lati tap mai su ni ta tap mai hi Last 2 verses says that Paul was in a rented home. He was under house arrest and he was there for 2 years. Paul Bharati में कहे था मैं था हम अरेस्ट ना तिनको नहीं होता मम्मा नहीं था इधर And he wrote 4 epistles. होता है मैं ना सिटी पता है इधर Ephesians, फिसी में Philippians, फिलिपी में Colossians, कोलोसी में and Philemon. अने फिलेमोन These 4 are known as the prison epistles. ไม่ตรงปะไดที่ให้ไม่ตรงบุกปะไดที่ให้ prison episode ตั้งกายคนนี้มีตรงบุก Then after his release before his death, Kamay thay nó luôn khôngตั้งกายคนนั้นปั๊บก็ต้องไปตรงตั้งกันได้ he wrote 3 more books. Kamay ก็ถูกยิดเลย First Timothy, ไรมิติโมธี Second Timothy, กันในมิติโมธี and book of Titus. นี่ไตตัส And in the 4 prison epistles, ปัจจัยในตั้งกายกันที่มีตรงสิทธิพุทธาย you have more ecclesiology, เขาแต่พุ่งลิงตรงลำของไก่น่ะ more Christian life, คริสเตียนมีตรงลุมนี่มีตรงสัมเรียไก่เนี่ย all the body dynamics of the church. มาพุ่งในอัตราส่วนนี้มีตรงเผาเรียนไปนะดีเราเว้ย Someone said if you want to see the mind of Paul, read the book of Romans. แต่คาร์สลอมมีขนาดโป้ลุมลิงภายในไทยร้องไปปอเท่า There you find the argumentative mood of Paul. ร้องไปก็ไปก็ไม่นะกระตุ้นลุมลิงเขากระขันไม่กระบวยแต่รีบ How ไป he เรา systematically arguing from sin to salvation to sanctification to sovereignty and to the service of a Christian. กันล้วนสุขนาป้าครุณาริงบังครุณานิ่งสูมิครุณาไอ้ก็มากระตุ้นทีโอโลจีแต่กันล้วน It's very systematic, it is very logical, and it is very argumentative. กันล้วนสุขนากระแทกสุขนะร้องไปตรงบุกไว้ So if you want to see the mind of Paul, read the book of Romans. โป้ลุมลิงภายในไทยร้องไปบุกไปปอเท่า If you want to see the heart of Paul, โป้ตรงกันลุมภายในไทย read the book of Philippians. กระตุ้นรำเสียงในภายในไทยฟิลิปปินส์มีปอเท่า Book of Philippians has got very, very less theological material. ฟิลิปปินส์ก็ต้องทีโอโลจีดูสรุปให้ได้ว่า It is just a thank you letter to the church of Philippi. ฟิลิปปินส์มีแต่ทุนกู้ไปตรงหลักสิทธิระดับนี้ฮะ But if you want to see both the mind of Paul and the heart of Paul, read the book of Ephesians. โป้ตรงกระตุ้นลุมลิงอาคานี้กระเขาในแล้วเนี่ยกระตุ้นเสียงในไทยในไทยอันในแต่กระดิ่งในไทยนี้ก็อีพีซีมีปอเท่า Along with the other 3 letters, Ephesians is the prison epistle, which was written between 61 and 62 AD when Paul was in prison. คริสต์ตามเขา6กลุ่มริสรุงกับขัดกันในตรงลุมก็ได้อังกายกับบางหินออกไปตรงสิทธิบังก็ได้อีพีซีนี่ฮะ It is written to a church where he was ministering for 3 years. ไม่ต้องหนึ่งก็ไว้ทำไมติ้งกลุ่มกระทบมินิสทรีต่อแล้วไม่ต้องกลุ่มหนึ่งครับ In one of the missionary journeys, he founded this church. ท
cái tụi mình đi chẳng là nó phải không biết tụi mình lính theo lâu thế It was a rich city. lúc đó mình coi đây đi hai It was close to the seaport. mà đi vui đang nói biết không It is a hub of Asia Minor. Asia Minor của phải phải tới thăm mình tụi And they đây had a big theater there. không tại theater drama luôn tụi mình tại cái này And they also had one of the wonders of the world that time. It is known as the Temple of Artemis or Temple of Diana. mấy gần World Wonders của nó mẹ rock cài tại cái con Artemis có thể tay na tao nói cái rock cài khả năng Who is Diana? tay na According to the Greek philosophy, Greek tôi không thấy lại nó in that mythology, she is a goddess. cái tôi mythology thấy lại là tay na hay rò quỷ khá đấy And she fell down from heaven. mày tính cao không nên ta kể thấy rồi sai And it fell in the city of Ephesus. tôi là tính cao không nên EPC mình gọi là ta kể thấy And in that book, Paul says, you are seated in heaven. God has fallen from heaven, but you believers, you are seated in heaven. hết tôi buộc của tài biết tôi Paris của tôi ra ta rõ của tôi tính cao không nên EPC không ta kể lòng thấy biết quy của tôi lùng lắm mới đến cầu người thọ tính cao họ nó nhiều tuần thì đúng là bóng đi thấy từ lùng tôi mong phải Another beautiful thing to observe is the book is written to a very rich people. hãy tung buộc cái giáo sư ấy thì phải biết hãy không ai cái đối tượng nào rồi But in this book, Paul is talking about how rich you are with the spiritual blessings. biết tung buộc họ điều Bible của hiểu biết tung EPC của họ rồi quy đấy nó tung đại lực lại đi của hiểu biết tung lúc ai cái những hiểu tung này không hề bố nó EPC của hiểu đúng không vì là lúc xí mình đến điều của người tích cao tung lung coi như vậy tung lung coi được thì nó có thể hiểu If you read the opening verses of Ephesians, it says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God to the saints, and who are faithful in Ephesus, grace and peace be to you from our God our Father and from our Lord Jesus Christ. And blessed be God, the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. It talks about the immense blessing that God has given to the people. EPC mày thảo này mày EPC mày khắp của tài coi thật ra cũng quên đi cái thời này là Christa Giêsu cũng đã chịu tất mày sự để Paul khâu rồi lùm lùm mày sự để Christa Giêsu khâu bấm mày EPC mày rồi cũng bên những thằng hi mày anh điều phù rong cũng khâu cái đi của bác mày Giêsu Christa rồi anh điều thằng giao diện cái đi chung ra mày thì đâu chứ các bạn tất có cái thằng pastor cái này cũngต้องsáng tạo ra cũng là cái tính cao thằng rong lùm vai của bạn thằng lùm vai được còn vươn nó mới đấy EPC của mọi gì đâu An author by the name Red Pack said, the book of Ephesians can be summarized in 3 words. It is the wealth, the walk, and the warfare of a Christian. Red Pack thì mình là cái gì purna salo EPC bị tung bốc tới hay lắc càng cái thùng khẩm The wealth, the walk, and the warfare. lắc càng cái thùng khẩm subak lao đầu ấy lan wealth walk And warfare. lan akadi điều thùng sang luôn akadi cái thùng này cái là ri luôn ri It also talks about the position, and the practice of a Christian. possession Position and practice. anh điều thằng tí lâu vậy anh điều thằng nói mày anh điều thằng position điều là sao là thành sao Okay. let's make it very simple. Yes. What you have, who you are, how you should live. It's simple as that. nâng khẩu tập huy nai nâng khẩu nâng tập tụng ở lưng đông tỏ hay cái thục Your position is salvation. nâng khẩu nói đi cái thứ rình vào cái thẻ Your position is that you are in the mystery of the body which is known as the church. nâng tập huy có bọc sâu với thẻ điều là phải tập nó có rộng bóng tôi Christa cũng cúng họ Christa cũng tụng khăn em sẽ có điều nào thế Your practice is walking a life that is God-pleasing, filled with the Holy Spirit. tôi là lúc tôi mà lúcนี้นะtôiใครrộng bóngเราสับตั้งไปตรงปันติของ Christa ตลายเรื่องไปตรงปันติของพระแม่ไปตรงที่ขัดลุกขัด You know, in this word, so many words are repeated. ก็ให้นักไปนะครับกันด้วยเลย The word God is repeated. เราหวังตัวมีให้ไปนักกันด้วยนะสิ The word grace is repeated. ซาเซียนตัวไปได้ที่เราเว้ย According to His good pleasure is repeated. ก็เราต้องสุดง่ายมีให้เราตัวมีให้ไปนักกันด้วยที่เราเว้ย The word walk is repeated almost 7 times. ตัดนี่เป็นสังล้วนตัวมีตัวล้วนไว้ไปนะครับอันนี้ก็ล้วนสบายเราไป And the word in the heavenlies is repeated. ติ
tính cao họ tôi bị bay nó không repeat rồi ấy But if you have a Greek Bible, Greek with the Bible life này one word is repeated 97 times. lát cả khát hay cái lối điện rescue là sân này nó mới khát hay That is a preposition end with the dative. hay cái thằng preposition N. E-N. Epsilon mu. khát đi What's the meaning of khát đi N with the dative? In. Okay, in is a word. Now let me divide the whole chapter using that particular phrase. hay tụng chapter này hay in từ bị tụng dative language là lát cả hay sinh số là nó tôi biết sự sao No problem. Yeah. Yeah. hay anh ấy cũng term hay sao cũng vậy Okay. Maybe when I give the title. It's not photo. Yeah, when I explain the terms, you will understand. Chapter 1, in the heavenly places. Chapter 1 của giáo hội thánh tinh cao khẩu. Chapter 2, Chapter 2 của giáo hội thánh in time past. tất cả những thông gần khẩu. Chapter 3, Chapter 2 của giáo hội thánh in the mystery of the body of Christ. thay tắc mong về tung Christa tung búng khẩu. Chapter 4, Chapter 7 của giáo hội thánh in unity. chuẩn sẵn để khẩu. Chapter 5, Chapter 1 của giáo hội thánh in Christian walk. Christian sang luận sang tận khẩu. Chapter 6, Chapter 6 của giáo hội thánh in the battlefield. rì vòng khẩu. There you got it. Okay, that means I'm using the preposition to divide the book, and Paul is placing a believer in 6 different places, and he says, know who you are, know what you have, and live according to your call. Vì tôi viết chip tụng buộc để rằng hãy tụng cả lăng sơ rút hay cả bầm sơ rút mi không tinh cao không tapi kalau sama mi tụng bầm sơ rút hay piu rong sơ laway còn năng không tụng nai bầm sơ năng tụng bầm lung ni sơ tụng mi hai Ephesians không phải And Ephesians book, book has got 6 chapters. Ephesians mi hai cả lăng sơ rút bên hai Yeah, first 3 chapters are more, affirmative statement. That means it talks about declaring something. chapter 1 còn năng tụng thạo để lúc cô hai nai bầm tụng lăng có thể san tàu lắm ai Yeah, it talks about facts and figures. linh mạnh nai bầm linh mạnh linh quỷ san đến đạo ấy Next 3 chapters, 4, 5, and 6, Padai pengok ni seru putera saudara itu saya. it is more imperative what you're supposed to do. Nang tapi ko bata ni nak tapi tu masalah itu. So first 3 chapters are who you are. Rai mai tu cak kelang kat hok dan nak thau so. Next 3 chapters what you should do. Kelang padai ko seru kan ni ko tera nang tu bata na ko belum ni na tapi dia dah. Okay, you have doctrine, first 3 chapters. Rai mai tu kelang kat hok the doctrine thai. And duty, next 3 chapters. Kama kelang padai ko seru kan belum ko tera na duty thai. Your belief in first 3 chapters, your behavior in the next 3 chapters. Nang belum baik chapter 5 ko kat hok na ko hai. Padai ko seru kan ko tera na nang tu ko belum ni na. Orthodoxy, 3 chapters. Orthopraxy, next 3 chapters. Aniu tung lum ko boy. Aniu rin tak met thau thau ko boy. Or in other words, truth and life. Sup mai akani ni tu penting. Sanwan. Now you got enough background to start chapter 4. If you see me tung background na dia tu thai ai si kan hai. You know, in Ephesians chapter 4, Paul says, hey, walk in unity. Chapter padai ko hai ni sao te Paul sai nang liu chun sak lu mo. I said the word walk is used almost 7 times in this epistle. If you see me ko hai aniu tak ni mai lum ni mai tung mon ko mai tung man kan hai ka lu yang sanai na wei. You have phrases like walk in unity, Chun sak mai ko ta ro, walk in holiness, than mai ko ta ro, walk in love, zian mai ko ta ro, walk in light, God mai ko ta ro, walk in wisdom, ning ting ko ta ro. and walk not like the Gentiles. Cũng là dân ta như đến của mình riu. You know the word walk appearing in chapter 2 for the first time. Chapter 2 correct mesna the hekul taro the sanang behind. If you know a little bit of Greek, the word peripatio is used, and that is used as a symbol or a picture for Christian life or conduct of life. Greek betul lah peripatio tu behind ni Thai bang ko ni tu Thai betul tu thuk ke zawai Thai ni Christian ya kham na tat ni betul sang luan. Yeah, Paul is using the phrase like stand, Paul na betul ta ding tibo terus salam ni. walk,
paro to sa Lamb, pako these are all different pictures, metaphors of Christian life. Christian itu panti lalu kok tak ni melung ni betul siap sensu nak betul nak kang ni kami ni kan And it says how your life should be. nak tu panti hai tu kau melung ni na Now I want to tell you that first 3 chapters serve as the background for all these imperatives. betul ni kau melung ni na tu betul background kerja gua ni betul hu ni bukan background ke kau chapter ketup hai Yeah, chapter 1 is talking about your glorious salvation. chapter 1 gua nak tu himdai merin bam tu nam salau thai It says that God has foreseen you. เราบอกได้นักตักหูนักเขาละนะ He has elected you. นักตักกระดาหลักเล่านะ He has predestinated you before the foundation of the world. มาตักทำมาคนนักตักกระดาเราไทยเดี๋ยวใส่ And in this love, He has adopted you. กระตัวเสียนที่กับกระตากระดากับนักตักกระดาสลา He เราไทย says through His blood of His Son, we have redemption. กระดาเป่าตรงใส่ปานตะทั่วปลาเราไทย We have forgiveness of sins. ปากพวกเรามีกฎหมายให้คนตีเราไทย We are into the family of God by virtue of adoption. คริสเตียนตรงใจคุณคำอันเดียวกับเวทาทำไมนักคุยเท่าเราเราก็เราไทย And it says we are sealed unto the day of redemption. เดี๋ยวพวกเราไม่ต้องติดไปตักมักสอนเดี๋ยวไอ้หายสิ่งที่เราไทย When you believe the gospel of salvation, the Spirit of God has come like a down payment. The Greek word is arabo. It is like a token advance. The Spirit who is living in you is a proof that you are a born again child of God. นั่งริมบางลาระตัวมันล้มได้บุมาท่านเป็นเขาที่เราแล้วนะบุมาท่านไม่ให้เขาเต้าเปย์เป็นก็มาสวยมากเลยวันทุกทวงเราไม่กันกันอักมีตัวหุ่นตั้งก็สร้างของเขาดูมันเสนอของเขาด้วย It says there's a future for you. นักขังผู้ด่วน There is an inheritance for you. นักขังเราบอกที่เราไม่มีตัว The Spirit who is living in you will take you to the other world. นักเขาล้มว่าไม่ตัวบุมาแต่เนี่ยไม่ตัวกันที่กันแต่คุณผู้เราคนนี้เป็นสิ่งเราให้ You find 3 tenses there. ก็ให้ tense กระทบอันนี้หอย In the time past, before the foundation of the world, eternity past. บอลน้ำทับบ้างไม่ต้องแต่ And now you have forgiveness of sins. เต่าให้นักเขาปรักพวกเราไปรับตัวให้ Now you have redemption. นักขังเต่าทั่วทั่วพวกเราเอง That is present tense. present tense Then there's a future tense. เมื่อหูตรงลำ What is the redemption? You are sealed unto that day. หูตรงคนนี้ไม่ต้องเห็นได้ไม่ต้องติงเลยกันใจนั่นแต่ว่ามากกว่าซิลส์เรา We find 3 tenses of salvation. เขาตัดกันไม่ก็ให้ตาเราบอกว่าหูนักต่อเราเท่ตาให้นักตาฟ้าพวกเราทั่วพวกเราเท่หูทางเห็นได้ไม่ต้องติงเลยแต่บุมากกว่า You also find 3 members of Trinity here. เขาให้ Trinity ตรง member ก็ถูกปูนออกมาใครไม่ได้หา The ไว้ Father aiming the salvation. ปูรณาริงบังลำคอยินดวนเอาไหม The Son accomplishing the salvation. น้อมเป่าเลยนะไม่ต้องริงบังแต่จีนถุยเอาไหม And the Holy Spirit who is applying the salvation. อันนี้ผมว่าท่านเป็นไม่ต้องริงบังแต่อันนี้ของตามจีนถุยเราครับ After talking about this great soteriology in the first 11 chapters, 14 verses, from verse 15 till last chapter of chapter 1, Paul is praying for the people so that they will understand. ริงบังตรงก็กุนลำก็เวท verse อาคารรุ่นปัจจัยนั่นพระบิดาให้โปรนะสลาวแล้วนะรุ่นปุ่งพรนะลุยเมย์จัตรวันต้องเวไกเมย์เท่าก็แต่ไม่ริงบังเราก็ไม่ริงก็เวกันแต่โปรนะเวได้เรานะกลุ่มเรานะบ้าไม่ได้ที่เรา Past, present, future. ตัดกันไหมเต่าคันนี้หัวคนนี้ไหม Father, Son, and the Holy Spirit. ปูนอคันนี้ผมมาทันไหม You are seated in heavenly places because of salvation. นั่งแต่ติ๊กแก้วไม่นอสุนัขมันต้องริงบังปอนตระนาที่เราเท And Paul says, Lord, I pray that their eyes may be opened and they will understand this truth. โปรนะเวไนไม่ต้องไม่ต้องบุมาไม่ติดที่รักบอลนะไม่ต้องซับไม่ต้องกระบอกที่ไทยเรา Then he says in chapter 2, you should know who you were. จะไปดูเสียว่าเธอนั่งเท่าซับไม่นั่งไทยนี่ได้แต่โปร You นะ were dead in sins and trespasses. You walked according to the course of this world. You obeyed the winds and fancies of the power of the air. And you did that which was pleasing to you. You loved the world. นั่งกับหูทั้งใจนั่งรอนะนั่งกับที่เพี้ยนทั้งสุนัขบ้านทั้งสุนคนไล่เรานะซิกบิรินกับดวงเรานะอามานมีนะสมมุติว่าคนนี้ Paul is introducing 3 enemies there. เขาแต่เซลซี่มีกับดวงโปรนะ introduce เลย Prince of the power of the air. บ้านตัวกวง Prince of the Power of the Air บ้านตัวอันนี้ตัวหลักอย่างอันดวงก็ปรามตัวคุยไม่แค่ Chapter 2. Okay? So that's the devil. นี่ไซตานที่สอนตัวแค่ Then the world. You walked according to the course of this world.
ban tu sun thai nan lum thai ke ban tu sa Authority thai is you fulfill your own desires, flesh. nang ro nan tum san tai ka haum ti pien kan ra ba lum ban ban And Paul says you are totally depraved, you are dead in sins and trespasses. nang tum khoi ro nan tum khoi ka pra thai me di the But God used three elements: love, mercy, and grace. You are saved. Paul ran sa lo tre zien mai zao zien akani love mercy and grace Yeah. zao zien na ani ko mercy ni grace ni zao zien Paul says by grace you are saved. zien mai zao zien ni zao zien ta gulau thai Yeah, by grace you are saved, that of not yourself, not by works, lest any man should boast. zao zien ni ta gu thai nang rok na pan ra baget ki zao zien gulau to de nang bi ko he sa tho yang su mai And he ge says, you are workmanship, you are beautiful masterpiece of God, created and designed for His work, so that we might walk in all good works. nang ta ro bang tung ban ka hang ka siam tu lo na gai ta ang ta su mi ko lum ka siam lo to nei ke Paul And Paul says to all of us, Paul ra ni bu ro sai you are dead, nang thai the you follow devil, nang sai ta thai lai mi su ko ne you pleased what the earth is doing, Mbak na ta ko ta nang pian na ta no ko ne and you walked according to your own thinking, nang na nang tung sun ti pian ra ba no ko ne and you are object of God's wrath. ro bang tung lum puam dai kai na ni mi pung sun ko You ne are far away from God, nang ro bang ko du na ta ko ne you are people without God, nang ro ma ni nun sun ko ne without peace, sun sa me ma pe sun and away from the commonwealth of Israel. akani Israel na ko ro bang ko ka ko tung sa ko ta When na Jesus became the peace, Because Jesus ran sun sa mi su ko He ne reconciled Jew and Gentile into one body. ta tu Gentile mi ta khani Jew mi ta khani mi pung sun So if you read from chapter 2, verse 14, 4 times it says both into one, both into one, both into one. That means Jew and Gentile both are united in the body of Jesus Christ. Chapter 2 vai ni za su ni za pu thai kanai ta khani ti su lo thai kanai ta khani ti su lo thai tu he sanai ram sin su lo na Jew Gentile ti hai ro bong na su Krista pa na ba kri lo thai za kri lo thai sai And he's expanding that theme of how a Jew and Gentile is functioning in the mystery which is known as the body of Christ. da ta tu Jew mai khani Gentile mai kanai kri lo Krista tu phum ning Krista tu pum akhana su mi tu lo ko ma sai ari lo sak tam thai ma mi tu lo ko akhana su mi tu lo ma te pa lo ke lo Then from Ephesians chapter 3 verse 14, all the way up to the last verse, verse 20, 21, Paul is praying so that they will understand this glorious truth about the mystery of God. ka thum tuang ru na pa dai krana lo na mi han ka sa wai thai bi tuang Krista ra ti ka riu lo me Krista tum pum akhana ti su na pe tum thuk tum ka bo ka thai ka dio na bo ra na koi nai lo na ko mi ta ho wai When you come to chapter 4, chapter pa dai ko re ti thai he says, maintain the unity through diversity. ni ko khin na mi nai mi ka gui pang ko tai chun sam na lum thai The Lord has already broken the middle wall of partition. The Jew and Gentile have become one. kriya ka tan herena kanai khang ti pa lo na Jew mai Gentile mai ta bang lang lo thai In Jesus Christ, Krista Jesu ban right in the church of Jesus Christ, Krista tum phum ling khao there is no difference between a Brahmin, a Shudra, or Vaishya. Brahmin mai Sudra mai Vaishya mai tum khena mai da ma khai There is no difference between SC and ST. the kote sidul tribe mai sidul caste mai tum khena mai da ma In khai the body of Christ, there is no difference between Manipuri and a Malayali. Krista tum phum ling ko to ni Manipuri mai Manipur mai Malayalam mai Kerala mai ko khena mai da ma khai In the church of the Lord Jesus Christ, there is no difference of Naga, Kuki, Ganmei, Gonmei, Panmei. You know, there's no Krista tum phum difference. ling ko to gang mai boy mai Naga mai Kuki mai Tai mai khena mai da ma khai You know, there is no tribal difference for God. ko he khena mai ti pa lo da ma khai There is no language difference for God. lat tum khena mai ti pa da ma khai I've been enjoying your Kamei songs. I mean, Rongmei songs. ai mi tum ro mi tum lu ta a ni choice na ma tum I was trying to read the songbook. ai mi tum lu bok de pa pa khang kram ne By the time I follow first line, you are already in the third line. right tum kin de pa pa si tum ki tum line te thum ta ka ta kan hai Although it is in English, it's difficult for me to follow. english la kan se ne hi lo ko sin ai follows ko ko You hai speak a different language, I speak a different language. lat ba ni sai ai lat ba ni sai God has no language difference. ro bong ko ta lat ba ni ken God has no tribal difference. tribal tu khena ni ma ge God has no ethnic
ethnic difference. ให้กำเนิดนี่ตัว ethnic differences God has no male female difference. งอนเมนตูมีตุนเชนอ God has no religious difference. รัสตับตุนเชนอเป็นนี่มัน You know, the anthropologists, cultural anthropologists will say there are Negrito and there are Mongolians and there are Caucasians. For God, there is no race. นี่มันใส่ตรงนั้นมาสักแต่นี่รู้ไหมแล้วแต่จะมีเทียมมีรำแมงแต่ไม่แบบมีรำแมงเชนอไม่ไปสับเปลี่ยนกี่รอบก็ต้องไม่ตุนเชนอไม่ทำไม And He has only two types of people in the world. รอบก็มันใส่กระสอบกันไหนนั่นดิ People who are not His own and people of His own. ก็มันใส่ด้วยเขาลุมเราไม่ด้วยคนนี้เขาลุมเราไม่ด้วยให้กันไหนนั่นดิ If you are part of the church of the Lord Jesus Christ, นางคริสต์ต้องฟุ้งดิ่งปุ้มสวยกับพ่อ if you are a born again person, นางไอ้ปุ้มทัดปุ้มสวยกับ if พ่อ your sins are washed with the blood of นาง Jesus, ตัวป้าแต่คริสต์ต้องใส่ในเขียนทางนั้นปุ้มส you วย are not alone. นางเราไม่ต้องเพลย์ You are part of a global Christianity. นางกติบ้านกับปุ้มคนนั้นมันเป็นคริสเตียนมีตรงปุ้มมาขันนั่นเป็นสิ่งที่สัก Brothers and sisters, you are sitting in a very palatial building here. นางเดียวกูเองไปนั่งกันลุนได้ไม่ต้องรักใครลุนก็บ่ไม่ No, I have been to a lot of African countries. ไอแอฟริกาตรงกันตรีก็ไปนั่งตลอด There is no room for them to worship. ไปไกลลุนก็กันลุนน้องพี่บังสิ่งที่หนึ่งแบบนี้ไป I have seen people sitting on the floor, which is just muddy floor, with no walls, only stick will be there, and some sheet will be on the head, and that's their church. บุตรติงเขาภายหลังเราคุมเราแล้วนะอันนี้บอกบุตรเขาถุงนะนะเราลุงบอกตัวบังตลอด 2 years ago, I was in Tanzania, ถึงกุมกันได้ผมแต่ตันซาเนียคอยตลอด and the church is meeting outside a big shopping complex. You know, the Sunday, all the doors will be closed, and they'll be sitting in the veranda, and that is their church. พี่บังก็ได้ดุกานกายหมอพอสันเดย์นี่ตุ้มบังถึงที่นั่นพี่ตุ้มกายหิวก็ได้ดุก็ด้วยแล้วนะก็เรียกเชิร์ชนะเรากายก็เรียกว่าไม่ You have brothers and sisters in Africa. นั่นตุ้มนาแอฟริกาเขา You have brothers and sisters in America. นั่นตุ้มสมาพนานั่นอเมริกา You have brothers and sisters in Australia. นั่นพี่ตุ้มพูดนั่นออสเตรเลียคนนี้ไหน You have brothers, in the valleys. แวนิสคนนี้ไหน You have brothers and sisters on the sea coast. ซีโกสคนนี้นี่ You have brothers and sisters in the forest. นุ่มบังติงคนนี้ดุยปุยหมอคนนี้ You know, we are part of one big community known as God's people, the church of the Lord Jesus อัน Christ. นี้ก็เว้ยอะไรขัดนั่นไม่ระบุระบังตรีนั่นไม่ระบุต้องซาดลุ้นสมัย Amen. Amen. เอเมน We are part of a big community. ได้กันไม่ตัวได้กันไม่ตัวไอ้คุณอาคาเดนี่ Nobody can destroy the work of the Lord Jesus เรา Christ. ต้องต้านแต่ขันนั่นสิสุภาพนะครับเลย RSS or BJP or Bajranga Dal or Shiva Sena, none of the political parties can stop the church of the Lord Jesus Christ, because He said, I will build my church, and the gates of hate shall not overprevail it. RSS ด้วยบัสรักดาวเนี่ยสิเซนาร์ตับให้ตรงซาดสุดนะคริสต์ตรงภูมิลิงแต่สุภาพนะมันไงคริสต์เป็นสายไอ้เนี่ยนะตรงภูมิลิงลิงเอาคนนี้มีตรงภูมิลิงหายก็ขันนั่นสิสุภาพนะมีตรงไงสารวัตร Almost 100 years ago, missionaries came to Tamanglong, and the Rongmei people became believers of the Lord Jesus Christ. ที่กูไปงั้นไม่หุ่นตายไอ้สัมเด็จไปพาทำไมเราก็นี่วงเรานะนี่รู้ไม่รู้เลยคริสเตียนสุดท้าย When Paul says, speak the truth in love, this is the truth that we need to talk to people. We are one. We are God's people. ปอร์นันส่งไปตรงนั้นแต่งซีนสาวตอนสารวัตรไม่เกี่ยวนี่ไอ้แท้อันนี้โอ้ยขันนั่นไม่นอนเราก็ขันนั่นไม่นอนเราไม่นอนนั่นเองไอ้คำด่าโอ้ If you look at chapter 4, จับตั้งแต่หัวนี่จะเอาไว้ที่ไหน Paul begins with the concept of unity. จนซ้ำลงซ้ำไปตรงคอนเซ็ปต์ของปอร์เขาเอง Then he says the risen Lord went up and he gave some gifts to the church of the Lord Jesus Christ. ริท้าวดามิคริสต์ตอนนั้นพุ่งดิ่งนี่ก็เว้ยกายปันซักกันไม่ได้เห็นเราเว้ย Who are those people? เป็นนักข่าวสอบ Apostles, apostle the prophets, prophet the evangelists, evangelist the pastor, teacher. pastor นั้นคันนี้สัม Some เด people น think it อิ is สราเอ 5 ล category, but I think it is 4 category. อันแสดงถึงกรีประมุขนายสายที่อาจจะกระตันอะไร Why? Why they are given to the church? คุณพิสุทธิ์ไหนก็ได้ไอ้คน The หนึ่งจะ scripture ได้ says, the scripture ไบ says, เบิลไซด์ so that these people will equip the believers and believers will serve the body of Christ. ให้ตรงกำลังก็ได้เห็นนะพุ่งหนึ่งตะกเสียงเท้าค่ะกระเสียงตุ่นแล้วค่ะนะไม่ต้องสคริปต์เขาได้จะไว้ถ่ายเอาไว้ And the leaders are supposed to teach the truth to the church. ไม่ตรงนี้แล้วนึกแต่ปีก็สนใจเราไม่ได้ก็เว้ยนะพุ่งหนึ่งเขาไม่ต้องสุกให้เดินเราค่ะ Now read verse 14. คุณก็ได้ก็ได้ That ก็ได้ they ค่ะ will not be infants any longer. กุ้งปกครองกันอยู่เรา
cái điều rau rồi nâng ta số bắc mày khâu dài biển tắt bấm mày lấy quất mày nâng tuồng là đình rồi duy cầm phật công phân dịch ok anh đi ăn lại sama-sama lah ya sama kita kemana anh đi Allah subhanahu Allah tu Mature anymore. We will not be immature anymore. Allah tu lulung Allah tu lulung We will become mature. We will become mature. How do we become mature? Kung mana yang makin paham mai paham By semua. listening to God's truth. Orang untung sub itu lagi yang kin kita. Otherwise, you will be like infants. Kung di magai saya ni orang nasab dah tebang tanda nama ni. When I look around, I find only grown-up people above 18 years old. Ni kau saya itu mai paham itu nanti pun mereka orang itu sakit kerana hal ni. Only one exception is the child sitting near Sister Fiona. Sister Fiona dan bapa mai nak lama hak, tanah dia lepas. He's not 18 years old. He's still an infant. Kemai tu mai paham terang lah dia. I'm sure he has brought some lunch box with him, Kemai tu some ni candies, some biscuits. tu ni sang ini tu tak buat saya pun mau. He has his own toys. Kerana tu sana buat naik. Maybe a toy car to play with. Kema belum tadi itu ngari. Maybe something to color. Color kau kan. Maybe some crayons. Saya betul ke saya sudah nak lain. How would you have you come with the crayons? Ni color lah nana saya macam lah nana saya belum tadi. Barbie? Not Kalau Barbie. bola nana saya belum tadi. Or with a toy car? Saya toy car saya belum. We didn't come with any of that. Why? Ini tu sudah. Because we are not infants. Lantas ni kelara. We are grown-up people. Ini mai faham ini teh. You know the truth will make you mature people. Stop beheran tu mai faham ini sudah ni. And Paul says if you don't hear the truth, Paul saya nak stop beheran tu thai mai you'll be kita. tossed by every wind of doctrine. Nanti salah tidak nak teh. Kemampuan tu orang. Anything that you hear will be true to you. Susu kita stop beheran sambung ni. When you hear Catholicism, oh, that may be true. Katolik itu dalam sudah mai kini stop ni. When you hear Eastern Orthodox, okay, that may be true. Isteri dalam ortodoks itu dalam sudah ini stop ni kita. Or when you listen to a radical Christian, you will say, oh, that's true. Tapi din gua mai gua dah hai ni stop ni. When you listen to a Seventh-day Adventist, you will say, oh, they have some points. Seventh day bersama dengan akademik sampai ini stop ni. Or if you listen to Jehovah's Witnesses, you will say, okay, they may have some truth. Siapa witness kesal ni kini sama ini stop ni. Or you might listen to the Christian Science and you might be confused that probably they have the right doctrine. Christian Science ni gua dah satu putera ini stop ni. Brothers and sisters, if you do not know the truth, you will be like an infant that is tossed by every wind of doctrine. เราคงนักการตรงสุดเนี่ยให้นักบังปีละไทยเราไม่ได้ไทยสาวดิ้งว่ามีกับเวตรงปวนกันเนี่ยนักหางไล่เราไม่ต้อง I'm sure when we were all growing up, we would have made paper boats. อันนี้ได้ทำให้กันเขาเซนนะที่แม้กระติบนั้นต้องมีเราเส้น And สาย we will keep it in the water, in the rainy water. ติ้งแกไปตรงทุยคือแต่เดี๋ยวที่ตรงที่เดินตัวเรา And นะ as and when the wind flows, the boat will move accordingly. ปวนเราทั้งใจเพื่อตรงที่แม้ตอนเราไม่ต้องมาส่วนตรงนี้ Because it's a paper boat. ลำปีให้เสียตอนเรา There is no energy to move it. เขาเตะกระนั้นเขาตลกจริง So the wind is coming from the south, it will move to the north. If the wind is from east, it will go to the west. ดีบ้าจังเลยตัวเดียวมันจะดีกีเซนับกันไปในป้าจังนั้นตัวเดียวมันจะในใกล้จะตัด Because the boat does not have any direction. ลำตัวไม่ตรงเซตรงหีแต่กระนั้นตัด If you do not know the truth, anybody can cheat you. นั่งเราต้องละกันสุดไม่ให้น้องแมนก็ที่ท่านักตาไม่กระซานสุดนักตาหัวต้องสิวให้ I'm telling you, we are being cheated every day. อันนี้แต่ติงเมกปุ่ม There แต่หัวทำไม่ทำการไป are preachers and the television is cheating us continuously. เนี่ยทีวีก็ต้อง preachers นี่ก็หัวนะเนี่ยแต่ไอ้นักหัวมันต้องไปไหนตรงนี้ There are some celebrity pastors who have got their own supersonic flight. They keep on cheating us. ไปนักแต่ก่อน pastors ก็จะสุกหัวนะเก่าไปตรงแท็กตรงเช็คประนัดสุดนะเดี๋ยวกันนี่นำมาตรงนี้ There are some successful Christian leaders who are cheating us continuously. อันนี้คริสเตียนเป็นตรง success สุดเป็น leaders นู่นแต่สักเพราะไม่ได้หัวนะเดี๋ยวกันมีนำมาตรงไปนั่นไอ้ตรงนี้ Because they always preach about prosperity, กำลังต้องดูเลยมีกระตุ้นก็อันนี้ของ prosperity gospel ดูเอา money, เสียงของนี่มัน about healing, เขา healing about success, เขา about life in the earth. กันตีของเขาลุ้มนี่เป็นตัวลุ้ม They แล้ว never talk about conviction. อันนี้ก็นี่เราก็ที่นักวิกสุดนี่ตัวลำเขา They never talk about confessing our sin. ปากกลางตัวลำ They never talk about discipleship. อันนี้เสียงสุดนี่ They ตัว never ลำ talk about sin. ปากตัวลำเขาจะเด่น They never talk about repentance. ลุงหลายนี่เป็นตัวลำสอง They never talk about Christian duties.
คริสเตียนไปตรงทุก They never สลัม talk ซ้อม about, มา they never talk about doctrines. ด็อกทรินที่เล่ามา They never talk about the second coming of Christ. คริสตาร์มองได้ไม่ตรงลำ They ซ้อม never มา talk about holiness of life. ท่านรู้ไม่ตรงลำซ้อมนี่ They never talk about the purity of marriage life. เราผู้สมัยตรงลุงคนท่านรู้ไม่ตรง They ลำซ้อ never ม talk about evangelism. ว่าคนไม่ตรงลำซ้อมมา But they talk about giving. ก็ไม่ถึงที่พ่อไม่ลำซ้อม But you should give to him only. que tiene que dejar tiene de They say if you give 10 rupees to Jesus, he will give you 100 rupees. tadi nana kan Yesus Kristus na rupa ro tila ita kan rupa pakat tila to beri If tana you give 1,000 rupees, he will give you 10,000 singkat rupees. tila to siru tila beri tana You know, it is claim it, name it, gospel. hey nang nana tipat bitong sang thela na la tani bitong angka pa Yeah, I call it blab it and grab it theology. gom tani mong tak khat na We keep hearing this round the clock. mi hai ni khong han ka thai ka su na ma bitong thai Brothers and sisters of RTS and members of Emmanuel Baptist Church, we need to preach this truth with loud to the Lord. RTS kum tan pui tan pu no kan iman me church ka bang me tan pui tan pu sana pana su be ko wa ani thon sok me ra tong lan kan Otherwise, our people will become immature, they will be infants, and they will be tossed by every wind of doctrine. không tin mà cái này nhiều nó nên của quê nên cũng thùng mình nó nên của quê lão nó nên của mà có bỏ thải mà nên của mà sau lâu thì nó mới tung buồn của quê cái lai xuống So speaking the truth is truth of the scripture. sống với làm thế mày thì kêu rồi cũng tung lần càng sống với thế Well, this evening I'm emphasizing on the fact of how we should hold the truth, treasure the truth, appreciate the truth, communicate the truth, and be convinced by the truth of the Lord. ai sai tiếng xin thái biết tung sống với tung lần càng làm khó anh ấy biết tung sống với tung lần càng làm khó thúc cái nào này mày sắp vào này mày khán đi thích vào này tung làm cái tai khán đi lúng vào này tung làm cái tai sao nó cũng cũng ấy It says, speak the truth in love. เคยให้เกิดหอไม่ต้องสุดไปรบต้องรักการหายเสียงไปเลยก็สั่งเดินออกมาบอก Some people only speak truth, some people speak only love. มันแสงมันสุดไปแล้วสองทองมันแสงมันเสียงไปแล้วสองทอง Paul is talking about a combination of these two. ที่เกี่ยวกับสองวิธีเสียงไปเลย Speak the truth in love. เสียงไปเขาเสียงไปหน่อยรบต้องรักการเป็นสุดไปเด็ด How many of you are married? เขาให้นกเอาตั้งไปนึกด้วยนกเอามีตั้งไปนึกด้วยตอนใจตลอดจ้ะ Okay. How many of you are single? มีนกเอาไม่ไปนึกด้วยแต่ตอนใจตลอดจ้ะ How many of you are single and still happy? นกเอามีไหมในนอนให้ทำไม Saying hands are not going on. Okay. So when you're also married, right? yes When you get married, นี่เราดาเอาคุณสุภาพกันเขา your wife will be, you would love your wife to the core. นี่งานมันนั้นเรากลายเป็นคันนี้ก็กลายเป็นเรื่องเราก็กลายเป็นไปนะครับกับทุกตั้งเงินเสียน And the early days of marriage, ก็คุณสุรัยไม่ได้แบบแต่ no woman is a perfect cook. ดูไม่ได้ก็เว้ยถุยไม่นับวันสงสัยไม่ทุเรศ Imagine you're asking your wife to cook na and sha. Sha. ใครคุยตนานนะข้อเลยสั่งส่ง Or you're asking your favorite pork curry. You're asking your newly wedded wife to make a fantastic pork curry. เราคุยแต่นั้นเราไรที่นักบุญมีการขอการคุยสุรัยที่นักบุญมีการใครคุยแต่นั่งไรตัวนี้ไม่วกสั่งกันแต่ส่งเราสัตว์ Yeah, with little bamboo shoot, little nyari. งั้นอีแสงอะไรทุนแสงอะไรเราสัตว์ And ที่เรา you want to enjoy that smell. ไม่ต้องกลิ่นไงมีแต่นั่งนับ And you want to enjoy the first food that is cooked by your wife. Kaya pira sumlaw itong naganda turay niya, itong sangli itong tiwala niya. But unfortunately, she has never cooked in her life. Met gi sansinang na ng kaya pira kahunong na She has no idea how much of chili powder should be put Tasu law ni na. and how big the potato should be Kung na alu bunga azu itong size and to what amount of salt should be put ay azu law ni na. because she has never done it before. Ita kasi trawe ko may kahunong kasi solo sa And she does not know how much time the pot should be on the oven. Wag sa taas ha, sungit sa may tayo na tapin. And she is cooking. So na It is presented before you. nakalamba law tayo. Your newly wedded wife is cooking a pork curry on the next day of your wedding, and that is the first food she's making. Nang nay kay kun surat na ray lian may gan sa sumpa men tu harap itong imig ko ng kaya pira mo itong gan sumpa tayo. It is red in color. Kamatsuto han pa tayo. I know so much of green chili is already put there. Hote kasu ay si itong tanaw tayo men. And it smells awkward.
นักไม่ได้กระริมตา Now you understand the chicken already, the pork is burned underneath. กับบังตั้งแต่สูงกันมีบางเราวันเพศเป็นนางกระริมคนไทยพัฒนาไล่ Now you know that she is giving a burnt offering. แบบกันมีสูงกันมีเราไปไล่ในวงสันทุกประเทศเป็นพัก And you tasted it. บักเนี่ย You know, tears are full of your eyes ไม่กินบังประเทศเขา because it's extremely hot. อารมณ์ต้องมีการจะสวดจริง And she has no idea about salt. She has put one packet of salt inside. ๆก็มาไตเรานี่มีตัวแซงไทยมันกับเอาขัดบุญเราเป็นคนขนาด And potato is not cut into 4 or 6 pieces. It's this big. แต่ถ้าเอาลูกบุ้มตัวนี้กำลังทุ่มไปได้กับปนักกับผม And เรา the เรา whole meat is burned. สัตว์ที่สูงแก่งานไทย Now you want to tell her, นางเรนะนางกายเป็นภาษา you want to give an opinion about what do you think about the food. นางไม่ต้องการตรงนั้นก็แต่นางกายเป็นภาษาที่ซาโลนีแท้ First way, ไอเลี้ยงเป็นคนท้อ speaking the truth. ตะลิงสาโลนีอะไรแท้ What is speaking the truth? ตะลิงนี่ที่ก็ภาษาที่ทำ Is it the way to make pork curry? ไม่ก็ไม่การนำสุกลาย It's not trying me. นางพูดสูงสามลงสามลง Are you going to kill me? นางจะสวยนี่ How much salt you have put? ไตสู้เลยนะ You think chili is free? นางตะสูนชอบ You ไม่ burn ดี the whole meat. สัตว์นี่เราแซง And ไว้ what กัน time you are making food? แต่พวกผมจุงเทียกันมาสูงเลยสูง Making it for me or for some other animal? หน้าข้างสูงแล้วก็มีคนอีกสูงแล้วเท่าตัวนี้ทำ Who going down? ตั้งแต่เท่า Now what is that? Speaking the truth. ไอ้แล้วเล็งสอนตรง Second aspect, กันในมีตัว aspect ตัว speaking in love. เซียนนะ What is speaking in love? เซียนนะสอนไม่ต้องตัวสอน Oh my darling. ใช่ไหม Such a nice pork curry. กัน Even when you were cooking it in the kitchen, I got the aroma in the front of me. นั่งสูงตา I'm blessed to have a wife like you. ไอ้กระแสต้องมากระริบหุ่นเดินก็ได้แค่ It's so nice, so tasty. นั่งก็ไม่ต้องอันเอาของเราตัวสมัยวันว่าอย่างไร There is no element of truth, but there is plenty of element of love. เข้าให้แล้วเล็งทุกขั้นสิ่งแม้เซียนไม่ทุกประเด็น What's the problem with that? ถ้าคนตัวitu bukan ada problem lagi. You will eat that kind of pork curry until you die. That's the problem. Nah, itu benaran sebagai seorang murid, seorang panti, doa yang satu kan zat keturun ini. Now what is Paul saying here? Paul nak kau itu kan? Speak the truth and that should be soft. It should be covered with love. Niam nak, nzan nak, nzienir nak, petik nak, lat ling, subinat dino. Sadawo, Paul say. You know, Paul later says, don't speak falsehood in the same chapter. Betul kelaknya betul kelang buat chapter buat kelum zat saya lat belat sodium. He also says, speak truthfully to your neighbors. Mentung kai ning bikau lat ling, subinat sau. Sadawo. Later he says, let no corrupt communication come through your mouth. Nang muam keresaran belat kasih sodium tentang salah tu deh. Brothers and sisters, Jenis nak pun ambil tu if you're a saved person, nang bulau mira tahu mampu mesti that than. will affect your mouth. That will affect your mouth. Hai tadi nang tak nang sekali bila kita You will not use the tongues the way you want. nang kesan ini mesti akan atas nang sadu macam Someone said the tongue is the only organ in our body without any bones. nang kada salawe ini tumpung kau rau kesah mai tumpat akan hai balai thay. But this can break somebody's backbone. Mesti gang khat sian rau kan sudah ngamai kau balai thay. Someone else said, you know, tongue is always in the wet place inside the mouth. Kemudian saya ada salah tadi mesti balai thay. Muang kau tintak tapi bang apa ni? So it's easy for tongue to slip inside. Kemudian kita ni nak bang mesti boleh. That's why Paul says, if you're a born again person, Kemudian Paul satu kali nang you're a new person, nang hai kata ni pun you're bisa part of the church, nang pun ling menang. you're part of the community. Nang lum lam itu kai pun ke bapa itu. Speak graciously. Nang sausian penting nak Speak the nasau. truth firmly. Niskom itu lantai entah nasau. But speak the truth with love so that you can gain converts. Tiki niskom itu lantai. Nzian bila kasar nasau. Mikom pukul menu kebuat dengan bulan apa ni. You know, for unity, mouth is very important. Sunzam nalung. You Itu know, si kalai muang hai kaya. why there is disunity in family? Kakun kata bisa lagai. Why husband and wife are fighting? Nak buat itu bisa Why lagai. parents and children are fighting? People yang nak itu bisa. Why deacons and pastors are fighting? Pastor le diken kap sikhin. Why the pastors and members are fighting? Bisa dengan pastor le member. Why the members are fighting? Bisa dengan members na gaya. Why two families are fighting? Kaya
kun kanai tu bisu na Why two tribes are fighting? zat kanai tu bisu na Why two countries are fighting? katri kanai tu bisu na hai It's all because of this. hey jang tu All because of this. hey jang tu If you are born again, nang ringba mai ni tu the word should be truthful. nang sapa belai boy handsome asani nai And it should, to be operated in love. kani inzian na asani nai Speak the truth in love. insum me hai inzian na sao dino Many times we have never taken care of our words. ni rona ni sapa kami tu lat ko Many times we don't speak like believers. ani lum na me khan asani me tu tia ra mo ka pai na san na nai We curse. ani sian da We murmur. ni tang lum tang We lai complain. ani complain so We backbite. khatan si rawi We speak big about ourselves. ani rona ni ta satui na We gossip. ini orang kata tu saksi na. We bear false witness. Mereka betul lam kalah bisa We kisah. spread stories about other people. Mereka betul lam rak sina. We speak against authorities. Ngam sebenarnya ko boy tadi. We spread stories about pastor or deacons. Pastor dikan ko boy tadi. We do not speak the truth. Ini landing sami kan berapa. The whole problem in the world is because people are not speaking the truth. Betul tadi kau problem kau ini naik hai. Ini ko boy landing The sama. more we speak the truth, Ini landing sama dengan kau. more unity will be there. Cun sama yang tu tahu ni. The more we speak the truth, Ini orang landing sama. the more maturity will be there. Mapung kami hai buku ni. The more we speak the truth, Ini orang sebenarnya sama. the more strong Christians we will become. Kristian ini ko boy hai. Pung tanah buku ni. May the Spirit of God help us. Kuman ada ni bukan terkalah bisa We tadi. will speak the truth of God's word. Rawang tunsuk itu nak kan ada sana It tadi. is not to offend anybody, Kata ni utina. but sometimes truth can be offensive to people. Tiki ke kana saya kata latling saya tengok. When you speak to unbelievers, you have to tell them you are unbelievers. Ini belum lama ni gua saya nak belum lama ni thai tu latling saya. Yeah, Paul said you are dead in sins and trespasses. Paul saya kan Paul itu nak tu nak tumpai berthai di sini That saya. is truth. Ni latling. But then there is love. Tiki zia ni ai. The Spirit of God has quickened you. That is good news. Nanti buman orang kita rikau ke thai. Kena soalnya guys sam thai. When God is holy, Rawang tu tham ni ai. then the sinners. Abi ni ko koi dalam jansu ni. So you will end up in eternal hellfire. Ting sang tu mai zai ke dalam tabhai lau pun thai. That is truth. Ni latling thai. But God is gracious. Tiki rawang tu sang sia sama semua. Kena apa tadi huting orang You thai. can be a child of God. Orang Allah semudai. That is love. Ni hengsian ni kan. We need to talk about truth and love at the same time. Ani latling ni sama genai. Hengsian na selalu genai. Brothers and sisters, Jangan main itu gue. keep speaking the truth. Latling so bila kesan tak masa. Keep speaking the truth in love. Hengsian bila kesan latling sama. May the Spirit of God help us that we will apply these principles in our lives. Man kan benar ni gue nak kau. Ni hanya tu pati kau piu mam kalau mesti. Thank you so much for this opportunity. Itu bukan apa ini tuan kuteh. May God bless you all. Rawang bersih bagus. Respected sir, indeed we are grateful for sharing us a wonderful sermon. May God bless you bountifully, your family as well as your ministries. And may our Almighty God continue to use you as His mighty instrument and for His own glory. Hai kum na ani utong ani re so kong se be rap mai ani tung pastor ani mi tung sermon ko interpret situi na sumang na mai pastor mo ni tani tuan ko we kan ne ru ni ra bo na su yang mai na tilang mi su tiu mai ko ne re gan ta chui na thoi chui ban khang ani re zian mai ani tung pui pu su minun po pai su minun gong na ba minun ko we mai ko ne re na gan ta chui kan de khang han chui na halong na ba mi ko tuan ko we ni de sa long ni mi tung ne nang khani ra ba siam mai ne tilang mi su tiu na tung kai kun kha nang kha khat ni nang tung ministry khani muna su yang ma mai su deu khani wang da mi kan khani ra ba him kha muna ra ba sin bi long mi su deu mo da na di la da ni mi tung hai kum na ani tung speaker we na pre vai me ani mai ba ina kha asai hai tina ning ta mo da thi ra ba na ba Jesus Christ ni na
อันนี้มันใส่นั่นนะป้าไม่อันนี้สุดทุยลักนะบ้ามีนั่นก็ไว้ตาอินเซียนไม่เลี้ยงนะกันดีไม่มันใส่กันขัดเลยสิตอนนั้นดัดสัตว์ลักไม่ตอนสิรินมีตรงตอนอันนี้ไม่ไว้นะครับก็ไม่ได้ตอนเราให้ก็มาเท่าคนนี้ยิสุคริสต์ก็ลงแล้วมีนั่นก็ไว้นะครับวงดีก็ทุยสัตว์ก็ทุยลักก็ทุยอาขัดนั่นดูเท่ดีมั้งอันนี้อุตส่าห์ใส่ให้ตีนิงต่อแล้วนะให้ใจไปนะอันนี้คริสเตียนสนาปนาสุมัยกันคุยตั้งคุยสุมัยอันนี้ขัดเลยขัดเขาเมื่อกี้ไทยใกล้ขึ้นเขาคุยพูดเลยน้องมาเขาฟอร์มเลยเขาอันนี้ตรง society เขาอินเซียนเรื่องนั้นนะอินสุกไม่ตายอันนี้ตรงรัฐสาเขาแล้วเมื่อกี้ไทยอาคาเลยอาคาตากระจิ้วกรีเซนใจกรีแล้วไม่งั้นไม่นั่นสินะเรื่องนี้เขาตอนนั้นไม่ไหวแล้วคนนี้กรีแล้วตอนนี้มีตรงแค่ไอ้ก็มาอาคาเลยอาคาเขาพูดให้สุนัขดูมันเกี่ยวสวยยังลุงเราไม่นั่นสุดนี้เพราะในแต่กระมังเนี่ยลุงเราบอกไม่เขาตอนนั้นกรีแล้วตอนนี้มีตรงแค่ Now we are coming to the end of our service. Since we have been sitting for more than an hour, you all must be tired. Shall we all stand to our feet and sing a closing hymn together? And may I invite our worship team to come on the stage and lead the closing hymn. Hey, the lyrics screen for hand. Everyone, go name it now. Everyone, solo four. That assurance, Jesus is mine. Him die to call took my room at the night 312. Jesus is all okay.
service ส่วนให้เลยก็ได้ค่ะมีไว้นะเราจันเขาลูกค้าจุดคันสุนัขไว้ในสังคมรายยังไม่เขาใครบอกเราบอกว่าชวนกูเราเขาก็ไม่ได้มีความเลยนะอันนี้ฟังก็เป็นกันไม่มีจีรานะอาศัยจริงบางจริงมีตรง service ส่วนนี้แต่ใครได้คำนึงเอามีความกระทุนกูเราเขาอันนี้มีตรงตัวนี้ก็เขาเป็นคนสวกงานจานาก็มีความต่างเราบอกตักเรียนมีกระทุนกูเราเขาแต่ในภาษาเรามีแค่ไอ้คุณนะ prayer points ไอ้ second สารานี้อันนี้ผมไม่ไหวเลยนะทายนี้แค่กูมาพลาดลานปัตตานีตรงท่าตัวของเขาอันนี้ไม่ไหวนั่นนิ่งต่อเราเขาอินเซียนใน pastor กันนายอันนี้reverend ครับกันอยู่ตรงปัญจิสังสีน้ำแต่กันมีคำตอนนี้กายคุดมีคำจุนสีจังสีนักเรียนลุงนิ่งเรียนร้อนลุงนิ่งปักนะว่ามีกายคุดคำอันนี้ลุงต่อเราเขาแต่มันไม่ไหวนะครับมันสาตาลงนี้มีตรงแท้กันนี้กันนายมีเขามานิปูร์ตรงกันที่สู้อินแซงกันนายค่ะกันนี้tribes กับ tribe กันนี้ communities ลุงสักนะว่าไม่ไหวนะครับสู้อินแซงกันนายค่ะอันนี้ว่าใส่ให้ลุงสักเราเขาแต่มันสาลงนี้มีตรงแท้กันนี้จำนะ enjoy ส่วนนั้นว่าไม่เหมือนใส่คำนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มาลงต่อเราเขาแต่มันสาลงนี้แท้ไอ้นะครับนะทั่วเห็นนี่ก็มาอันนี้ขับไม่ถึงที่มีส่วนนั้นแต่ใครได้แต่บางคนนี้อันนี้ตรง activities ส่วนเวก็คือนี่ก็ลงต่อเราเขาอาศัยกายนะแต่ใครมีก็มาอันทั่วนี้กายทุกแต่ใครงั้นครับแต่นี่ติงมีในอีกกายมีเราเป็นอย่างที่เราครับให้คนตอนนี้อันนี้ลงต่อเราเขาแต่มันสาลงนี้แท้ไอ้ก็มาบายไม่ก็ลงนิ่งเขาสุดแต่เรียนในตอนนี้ไม่น้อยกว่านี้ตอนนี้ก็ลงสังคมตอนนั้นสามีแท้ไอ้ก็มา English วันนี้มาสามีแท้ we shall pray first of all we shall thank our Almighty God for He has been with us through the beginning of our service until the end and also we shall pray for the peace in Manipur between tribes and communities as well as for the comfort of the bereaved families, two pastors and one reverend. We shall pray for their families. Also, we shall pray for those people who got injured today in today's ambush. We shall pray for this, as well as we shall also pray for tomorrow's activities and for the weather too. We shall all pray together. And for the last, and to pronounce the last word, may I call upon our pastor, Rongmei, God Baptist Church, for whom, may wait not alone some, come to us with a woman, so long as we shall we all unite our hearts in prayer? Let's pray.
Chúng tôi lâu khảo dữ rộng rộng này để mình ra quang ông tổng giàu dành này adik đại số adik thúc căn số adik cầm seren một tiền giang là sau bom anh được bằng thi không được ta là vẫn là chúng tôi mình có sai rai mình được tiền election lại seren tin dính là để ta cảnh cho đúng không là mình được không khá lắm cái bài này là chúng tôi cần quay session ở chỗ ta cái đó anh ấy dính vắng trong ai cũng đối là một con tổng thống cụ thể đang dẫn hiện tại sự thành bố nó sẽ có cái gần khó anh ấy khá gai xong thế lâu mà anh ấy ra chúc tôi lại sao anh ấy riêng này cái gì để tôi đến truy thì lâu thế dù lâu là năm anh ấy cái ta sẽ tái năm rồi mọi người khá là thì anh ấy gọi là sẽ lâu tôi thế tôi ra lúc anh ấy có bỏ mai mấy không xuống gai mà tôi lại thành sao Buma kaya ni kau macam preaching kita kau ni kaya kau kau sih orang kau tu ministry kau sih orang apa kau ada betul ke. Saya hai nang buat ani ningu untuk kau kan zen mana untuk pastor reverend azu ani kene kita semua memang saya itu panti palang kita kan. Mitong kaya pun benda lumpah dan pui huai ni kau ni. Kemudian untuk sebelum buma kau ha duak wang sumber dengan apa sebab tapi you nama minum jadi mau gai saya gai tak boleh kalau ini kita kalau manipur tu kan dia zat azab nama mereka luk sak lesak mai zian ini ini tidak boleh kamu pada ini minarap mana saya loh nama muslim itu ada ting make ini ada ting make tak kaya nama ini itu session nama ini kita boleh ada recreation ada nama itu minum ting make itu ni ada lại la một tình mình danh gai một tình mình âm man một tình mình thì cái con bạn của sự lâu thực thể này quay đến này tay mình này lâu cũng được làm được so yếm lâu rinh bằng cái pháo Nazareth Jesus dân tộc Colombo này amen.